Mende bahtı ne ol götüredi. Antiyaktan ele milletleme alıp gelip bir 10 çaktın eder. Öyle mi olur? Ay ensiklopediyaga tapşırdın mı? Evet. Demin 3 gün tapşırdık ya. Tapşırığım. Geliptir de gitti. Gelip duruyor. Karmaşkan konular bekel olup aylanay. İmandı ol. İmandı ol, saatli ol. Götörümdü ol Karacanım. Savurdu ol. Çıdamdı ol. Unçuk bakan videoyu valeden kutlat deydi. Çok. Kıspalar Türk'ünden töş taşı itteydi. Bir yaktan gep taşı var. Türk'ünden töş taşı da bir yaktan gep taşı var. O şundele çıdamsız şu olur da. Çıdamdı şu olur. Bir yaktaki sözdü ayak kudakiga eştek aytbaş gerek. Kuruşpagan ul bolboyt, gelişpegen gel bolboyt deydi. Çını dele kolundan düşüp ketip kakışvatpay öyle. Kakışpagan kaynene olboyt. O şunun barın elesi. Unçuk bayla sen jakşı dep жүрөөрсүң, эң негизи күйөөң жакшы болсо болду. Akıl ösün deydi. Кыңылдап ырдап коюп жүрө бересиң. Бирок айтышып жаман үйрөнбөй калам. Мен кайненем менен 40 жыл чогуу жашадым. Жер жамандап барбасын, элим баары зыркырап турчу. Кайненемчи. Бирок Men batır eken deysiz. мен баатыр экенмин. Тыкыр айтышчу эмесмин. Эмне айтса эле макул эне. Макул эне. Энем өлгөндөн кийин эмне мүйүз чыкты бума. Мүйүз чыккан жок. Мага акыл айтчу экен. Мен ошону кийин эметип калдым. Мынтип айтчу да. Сенден күчүк элиңдер отурат мадырайып. Боорсокту бурдап силенип. Сен эмнеге чай куюп чыкпайт элең дечи. А көрсө мен кичпейли экен. Анан эмне болот экен чай куйса, ошого да жинденет деп калчумун көрсө. Андай эмес. Акыл экен. Kız bu kız öküm çok okuysun bu. Ne düşüşü da. Çok. А эгер мондай чачы жок кесип кыз болсо эмне кыласың эле? Antele maylap koy. Şuna geliriz böyle. Geriste balti kılma. Maylap durma. Жолугун маңдайына Yes baylağını yürüt. коюп туруп кой. Мен да өбөйүн. Бактылуу бол. Tayının tür var. Өмүрлүү бол. Бактылуу бол. Hemen bir şeyse. Ökülünesi kayak. Өкүлүнүсү Назардын кудагынын белине Бишкекте жашашат экен. Bu da kayın oldu bir. Назардын